Дзюдодан Қазақстан командасының мүшесі Усман Кыргызбаев Париж Олимпиадасының жартылай финалына шықты. 66 келі салмақта сынға түсіп жатқан балуан финалда татами иесі франциялық Валид Хиярды жеңді. Валид 2 дүркін Европа чемпионы, әлем бірінші 2 дүркін қола жүлдегері саналады. Кездесу барысында шидо саны бойынша жеңіліп жатқан Кыргызбаев белдесу соңына қарай қарсыласын айқын басымдықпен ұтты. Осылайша Усман Кыргызбаев Париж Олимпиадасының жартылай финалының бөлімдесе де. Усман Кыргызбаев вышел в полуфинал. Он добился успеха в весе до 66 килограммов. Кыргызбаев выиграл у французского спортсмена Валида Хьяра. Теперь ему предстоит сразиться за выход в финал. Соперник определится позже. Полуфинал пройдет сегодня, 28 июля. Начало финального блока в 7:00.